Reke ituhoe. Maundu macio mothe ndekuona mutungatiri kuma rĩrĩa ndamũriga ndirĩ ndacemania na maundu ta macio. Maundu ta macio matirĩ moneka kĩa Ngai. Kĩa Ngai nĩ moĩ ona tini njagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ndĩ igongona-inĩ rĩrĩ rĩagĩrĩirwo gũkorwo rĩgĩkwo nĩ Elda. No niĩ ndĩrerutĩra njuke ndĩ mũtungatĩri nĩ ũndũ wa this family. Kulingana na structure za church, sio mimi nilikuwa natakikana nikuwe hapa leo. Hii ilikuwa kazi ya Elda. Hao elders ndio wangefanya kazi hiyo. Lakini sababu ya heshima ya hii familia nikajitoa nikuje. Wale wote wamenichout. Na nilikuwa ninawaambia tu mambo ya sheria ya kanisa. Tongoria na mwendi andu. Nituramwendete no Ngai aramwenda makiria. Tuma na rwimbo tukuina ruria arendete muno. Acha mutikwamba kuina. Mutikwamba kuina tondu hari ona andu angi magietereire ni tukumuhe rwimbo kanya koneka kana na aria murani chauti mutige kuni chauti tondu guku njunu gutire kuoneka maundu ta macio mureka maundu macio murenda kwanjia guku gutire kuoneka matingeina tondu guku guku guthiagwo na mutaratara na maundu macio murenda gwika timo me gutikoragwo guo guku mutingirehe maundu manyu murute kuria maundu manyu aya nio maraturaga nake tathikiri na mutige kunichauti aria maranichautia mutige kunichauti ediwo chat up tondu muhunjia ni araria. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mlikuja kusibikiza mtabaya akiamka sahi aone mkiongea hivyo atalia machozi. Katika Kiangai 6 tafadhali mchungaji anaongea sababu ya baraka za Mwenyezi Mungu. We know who Family Bank is. And that is why today this church pengine mnaona mchungaji mama amesimama. Acha mwatingeina na mwathani wene wona Ngai ni andu marageri kwa nitauti mwathani ni maragite mundu wako mundu uyu agiokira ri imukuita uyu agiokira mukienda murire kana ni mukumurira maundu maci mwathani na wene wonera Ngai uria maranichauti Ngai ndio majitiririe maguta mwathani ni wajitiririe na kumadia na ndagikana mwathani ona maigwa matigoikete ni maika. Nataka kuanza kwa jambo ambalo limekuwa kwenye mitandao kuhusu mazishi yaliyokuwa upande wa Kiangai yakiongozwa na mchungaji wetu Josephine Gakenia, na ningetaka kama kanisa kuomba msamaha kwa sababu kuna mambo yaliyokithiri siku hiyo. Kwa hivyo tungetaka kuwasihi wote ambao wamelisikia jambo hili na wamelishuhudia watusamehe.